Ekipa, lijep pozdrav, mi nastavljamo dalje. Udomaćili smo se ovdje u umjetničku paviljonu Ivana Šporera, prekrasno je ovdje, odlična lokacija i imamo između ostalog plaćenu publiku. Današnji trening je vrlo jednostavno, opet radimo 10 vježbi, 45 sekundi. Vjerojatno se pitate, tko mi stavi ove majice na mene? Mi sami. Zašto? Zato što one danas nam služi kao rekvizit, što znači učenike nećemo dirati, ali ćemo dirati majice, što znači da ne bi u jednom trenutku rekli nemam učenika, ne mogu napraviti trening, povučiš majicu. Vrlo jednostavno. Sad možete ovu majicu imam trening lagano zarolati kako god vam paše, jer sigurno ćemo sada na kraju treninga, s obzirom da ćemo dosta razvlačiti ove majice sa S-a, idemo na MSL, na XL, sa MSL, na XXL, tako da vjerovatno ovo je onak inkvizicija što se tiče majice. Vrlo jednostavno, to vježbe radimo, sad ću objasniti, dobro se zagrite, dobro se razgibajte i krećemo. Vrlo lagano i jednostavno. Prvu vježbu koju ćemo napravit ćemo sa unutarnje strane, znači pothvat, raširit ćemo majicu maksimalno, leđima maksimalno ravno, kroz izdah, potisak prema napred, ne gurajte laktove van. Može? Što ne? Ready. 3, 2, znači nemojte mi gurat laktove van. Pripremi vrijeme, 3, 2, 1 i... Ćosić je kao ona dizela lokomotiva. Treba da krene. Razvuci majicu. Hoću da dobijem broj veću. Potisak prema gore. Kroz izdah. Nategni majicu jako moramo peći ramena. Ne guraj laktove van. Znači prošlo 30 sekundi sa smiješno normalno. Ne brinite, nismo zaboravili noge. To će sad poći. Još, 5 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1. Fino. I sad malo da ubacimo i nogice, što znači napravit ćemo potisak, naša alternativna verzija 1, 2. Može? Ja ću malo prići bliže da ga bolje vidite. Isto koji mujo kad dođe u kino, onda sjedne u prvi red, da prije svih ostalih pogleda film. Može? Na 3, spoji stopala, 2 i isti uski potisak, ali sa jumping jackom. 1, hop! Tegni majicu. Laktovi uz tijelo. Sekundi, ideš fino. Lakto iz tijelo. Još malo, tu. 3, 2, 1, juhu! Aha. Je li jedna otišla na XXL, još ovdje uvijek na XXL, još ovdje veće. Još uvijek na XXL. Ok, dvije vježbe smo odradili, vezanje u prethodnom, sad ćemo se malo smiriti, što znači. Stavimo ruke na koljena, može dobro svi. I. Leđa ravno, uz izdah. Laktovi uz tijelo, spojimo loptice prema iza. Nemojte mi gurat laktove van. Na 3. Evo me nogama. 2, 1, hop. Lagano. Diši. Spoj loptice. Leđa ravno, glavu gore. Ivane, ti jako dobro radiš, znaš? Hvala. Lako ispuh, baš sam dragi. Iskaj. Još. Idemo fino. Vesanje u pretnju i dalje. Nategni jako majicu. Već. Da. 30 sekundi. Još malo. Gospodo Toplek, ili ide? Ide, veće. Ako ne ide, onda gura. 3, 2, 1. I sad Ivan. Sad ćemo napraviti ovu istu stvar, ali ćemo napraviti sa poskupom. Što znači ovako, napravit ćemo vesanje u pretulu. Napravit ćemo 1, spojit ćemo 1. Spojimo stopala. Uzmite zraka malo. Može? Može. 3, 2,
2, znači napravimo 1, hop, dole, hop, skok, dole, hop, aha, hop, hop, uhvatili smo, hop, 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 povuci, hop, povuci, hop, 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 vidi kako u vojsi, hop, 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 još jedan, hop, 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 kažeš ko sam jonari, hop, hop, tako će cijeta, hop, ok, nakon vesenja u pretnju, idemo naš swing sa majicom, što znači, napravit ćemo kombinaciju klasika, swing, otvorit ćemo ruke van, Ivan, molim te, premi se, demonstriraj, imaš 5 komada za demonstraciju. Samo swing, yes. Ovako je. Tako, samo ti nastavi. I što ti ovo rekla meni, nešto sam ti pričao? Ništa neće. Još? Može, može, može. Swingovi! 5, 4, 3, 2, 1. Zvuci majice. Stavi leđa, stisni guz. Ne uvijaj leđa, samo se ispravi. Sjedi na pete. Rozizda. Tiska. Još. Ideš fino. Samo radi. Samo radi. Još malo. Diši. Ide fino. Ivek može. Može. Još malo. Ide uč. Razvuci majicu. 3, 2, 1. Hođeš. Ne. Naučio sam u praksi. Repeticiju maksimalis. Mi to lijepo ide. Napravili sam swingove sa majicom. Napravit ćemo stojeću vetrenjaču. Dignut ćemo ruke gore i sve stojeće vetrenjače. Taknut ćemo jednu nogu, taknut ćemo drugu. Nema puno, samo 45 sekundi. Uzmite majicu, rastegnite ju. Može gore, desna ide na 3, 2, 1, hop, gore. Hop. Još se nemoj puhat, čos, onda lijevo, desna. Ovako, iz zraka, koncentriraj se na vježbu. Ranča, sjedni trbuh. Još malo, 30 sekundi prošlo. Bravo, bravo. I ja vama, high five, ljudi, bravo. Ok, nakon naše stojeće vetrenjače idemo u kombinaciju deadlifta. Ali dobro poznati trzaj nabačaj, što znači malo ćemo trznuti i nabaciti. Otićemo u deadlift, dignut ćemo se gore i bacit ćemo prema gore. Malo da zakompliciramo. Sad sam namjerno bacio ovaj jumping jack. 3, dole, 2, 1, hop, i lagano dole. Dovuci, hop, i lagano dole. Hop, fino. Hop, hop, fino. Dole, hop, i dole. 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 Još jedan. Hop. Malo
podmazanje. Znaš ono. Bravo. Nastavljamo dalje. Osma vježba, sad ćemo napraviti obrnuti swing, što znači stojimo ruke ispred sebe, idemo u kombinaciju čučnja, ali prema naprijed. Vrlo jednostavno, to bi Barba odradio sad zmajevski, ali otišao je trčati ko zirade. 3, 2, 1, hop! Diši, sjedi na pete. Sjedi na pete. Uopće ne peku noga. To je sam vrlo reći. Što ja ne gledam? Ne kužite. Gospođa Tople, kako ide? Ide, dobro. Bravo. Malo, 5, 4, 3, 2, kamilica. Aha, dobar dan. Mene oče leća ispod ovdje, mene zesno. Kad ispadne leća, onda ne možeš naći. Jer je šaren pol. Možemo bez toga. Ne moraš gledati, samo slušaj vježbe koju radimo. I sad ide ova najlakša vježba koja se zove Good Chopić. Što znači, kad idemo desnu stranu, dignemo se gore. Lijeva strana, dignemo se gore. Ne žurimo nigdje. Dovoljno vremena, tempo. Ja ću započeti tempo, a ovi moji indijanci će se samo priključiti. Gledajte kako to izgleda. Ko po špagi. Vrijeme. Još malo. Diši. Još odlično. Prošli 30. Pet sekundi. Vrijeme. Odlična stavka. I sad najlakša od 10. vježba s obzirom da smo sad odradili nogice. Sad ćemo još malo odraditi rukice. Što znači, da širiš maksimalno majicu, imaš 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, iza. 1, 2, 3, 4, 5. Pa ćemo držati 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. Može? Napred 5, iza 5, 5 sekundi moraju odraditi. Može? Jasno? Jako širi majicu. 3, 2, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, iza, 1, 2, 3, 4, 5, drži gore, 5, 4, 3, 2, 1, ispred, i 1, 2, širi majicu, 3, 4, 5, iza, i 1, 2, 3, 4, 5, drži, 5, 4, širi majicu, 3, 2, 1, na prsta, i 1, 2, 3, 4, 5, iza, i 1, 2, 3, širi majicu, 4, 5, drži gore, 5, 4, 3, 2, 1. Da li smo iskužili majicu? Nismo. Da li ju treba peglat? Ne treba. To je to. Trening smo odradili, zapamtite, izgled ne postoji. Posjetite samo vi, vjerujte u sebe, nastavite svakim danom pomicati svoje granice, svaki rekvizit je na raspolaganju, najviše vaše tijelo. Ljudi, zdrav život postaje navika, pozdrav iz umjetničkog paviljana, Jure Šporer, bravo, bravo. Vamos, imamo mi na istezanje i vi isto.